Grazie. La comanda kubwira ikintu kimwe gusa wewe. Wihangane. Woratari umwana
muto uratafise imyaka mikeyi ibi uri kubagirira uyu we mutsinge bizubaho ubuzima bwanjye byatsobya ubuzima bwawe urahagarara ku gatwa k'inzu ugatangura gushinga uri kubatumira ujyanye ku isezerano ry'Imana inyumatse Imana irakorewe rero kutamira umuntu n'amaze kurakara urakara bigakorerwa byose ni kumanitse ujyanye ku isezerano ry'Imana ibyo ni ibyo wowe kumenya baraguhenze baraguhenda kuri ku isezerano wari ubona ko urakaramaze mu muryango rero amazi ariko ibi muri ko mwangirira ndazi ko namwe mugore kwigura abantu muge nawe n'ikibi kibwari cyiza nimumvirize basi umwana wanjye madamu umwana wanjye arababaye cyane narakubwiye mu buzima bwose utoba uze wihangane ndarushye kandi umushinga niwe wakunda mwana nkuko ariko arabivuga ni wihangane hama bavuga ureke bavuge bajya sibo bakubakiye urukundo nawe ugenda urubona umuntu yamuze kugira avugwe sheri mama ndabizi icyo nakubwira byaba n'ubuvuke nyawusa ziba mama nazindukiye kwa muganga icyo cyanzanye nari ntazi umuse kurwara abaganga bararushe icyo mutazi ni uko isi inkuru nziza ndabazaniye sawa tubwire mwana umvise amarira yanje mwana umvise ukusanya kwanje utuvuga navuye kwa muganga ndibungenze bamumva kademayo ibyo twambwira nibyo ndagushinga gute mwana ku mwana wanjye w'ishuri urangije amarira urangije agasuzuguro imana yacu amashimwe ni ayawe mama wowe urazi gukora kandi urazi gutabara tunetuye kugira neza kugira ngo twengeze sara nanjye ni kumwengeje ndagushima mana mwana ku mwana wanjye umukuye mu gasuzuguro k'abanyina mwana ku mwana wanjye bakaba bagiye kwitwa nawe mama Samuel mama Samuela amashimwe ni ayawe sheri mwana no tuvuze novuga mama natuvuze novuga atari gutanga amashimwe ku mana mwana wanjye amajambo yo yaravuzwe mama yaraje ngaha anywa umutima gushika naho ngo bazonganira ubundi mugore ngaha mu rugo n'inyuma hanze rirakora iyi mana twiringiye reka tuyigumeko tena ku isezerano ry'Imana abantu benshi barabamureka ku bapfumu ariko ku bapfumu urasanga atakamaro madamu ntacyo tuze novuga umurindi ararira mu mutima wanjye wawe uragafuta ndebaguye uri kurandira amagana wanjye umutima yuzuye ibyishimo mwana wanjye warakoze kwihangana nawe abantu haba intwari mu rugo rwawe ukaba utumvirije amajambo y'abadebaguzi y'abacimanza ugabo ibi kuba nawe baratera ibintu aho ugeze iyo umarayo nk'imyaka nk'ibiri ubaye ugeze kure aha anya nicaye aha naho umaze uricaye no gutabuka igiti bigatabuka gusa ipantaro itangura kuza sitone agasho sinzi icyo novuga ariko agasho n'agasho yo Samuel sawa ni sawa ibi bintu ni byiza muri kure
gahinda umwana arasishika no kuyana sifise aho nohera sifise n'aho nohereza gusa umutima wanjye ufise umubabaro mwinshi udasanzwe ukuntu nagenze ukuntu nifashe ukuntu nakoze amanyanga yose ashoboka narishimiye nishimira bisi nishimira amarongo igitaye ko nirengagiza icyo dupfana ariko shira imbere icyo dupfa Ushinga ukanaga nawe ntabwo nawe mpereza uko nanjye tuvugana w'igifu nafashe agaciro nari gukura ndagaha abandi bagabo ariko birangiza nawe atabarenze arabaye nawe ndabyaho n'isoni kuramutsa she nukuri ego wabivuze yuko ohaye agaciro icyo dupfa urajya kubagana icyo dupfana ushingana nukuri ku gitero byabaye byose abikezi no mutu kuko babibwiye yo wakarato Imana ishimwe ko uvuye muri urujya mwobo ukaba usohotse mu gashobora maze n'igihe ariko ndazi neza ko ibyabaye byose urazi ko wagupfungishije yagutaye mu gasho aterere nk'utereye novuga sinzi ko utari igitungwano aribuka ko ikenera gufungura cyangwa ikenera biriye yatereye aca aribwira ntiyongera kubaza amakuru yawe cyangwa ntiyongera gukurikirana ikintu cyawe na kimwe ariko madamu wawe atitaye ku byabaye yitaye ku isezerano mwari mwaragiranye nuko umushinga nawe wiwe yakurikiranye buri kimwe cyose uyu munsi kuba wafunguwe abifisemo uruhare rudasanzwe kuba wafunguwe afise uruhare rudasanzwe mu gufungurwa kwawe kuko ubundi wumvuye mwirya mpimba muri kanya gasho ugasazirana ushinga ndamukunda kubwira inkuru nziza franke ababyeyi byawe byose kuri franke si umwana mubi ego ujye kuzitwara natekanye hariho na serivisi tugufitiye uyu munsi ni serivisi kuri wewe hari n'izindi serivisi utazi aba bana ntibagiye bajya mu rugo ego byagenze gutyo ngo bashobore kuba oya aba yaciye amatora kugira ngo abarere umudamu wawe bagiye kubazana muri bo amen amen karibu cyane karibu kubaza ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ibi bintu ni byiza sone yasashika bimwe wana uri ibi byose iyo akabawe ibyo byambaye umurati none hariho ndakwanga mukundira umwana ko wanga Frank ukabura mukiza umudamu wiwe kubera iki wowe nakugufite uyu wabo ni muri rugasiba kureka sone nagomba ndakubwire uko wanziga uyu mwanya sikundi ingoga naberekana uyu munsi ahubwo umunsi nenda awumenye yuko uyu munsi ushika kuko twafashe umwanya uhagije wo kuwusengera twaragusengeye webwira wabusema n'abanyamagari wawe sha urabona imyaka maze ndi mwibuye ni muri university hariya mu Burundi kubera amanyamagari kuja ariko sirakujyanyeyo urazi ibihe biba byakuriye ni byiza kuko ikintu kinezereye uyu mwanya ugarutse uha agaciro umudamu wawe wibuka ko ari rwawe kuba byarakuriye
warabwiye hari igihe byari kugira ngo bikwigishe umenye agaciro k'urugo rwawe nawe umenye icyo ukwiye gukurikira umenye icyo ukwiye kubaha. Uyu story tuvuga uyu utajya hari ahantu wewe uyu munsi wari kuza uciye bugufi wewe uko ndakuzi. Okay, story. Ngoma nakwereke ko jena nahiyutse. Jena nakijijwe. Ubu urabona ko turi kumwe n'umudamu wanje twega. Umviza story. Ibyo wari uzi barabikosoye. Arasubira imbere y'Imana, arasubira arasenga. Ubu n'umuntu mwiza ahagaze imbere y'Imana. Ahubwo nawe igikenewe ni uko ugaruka ku Mana. Ibyabaye byarabaye. Kuba ko kugira ngo amanyembwa mwakorera mu ibanga agaragare. Ego cyane. Afise surprise yaguteguriye. Story. Maze gukizwa story. nawe yari yarapfunditse baravuze ibishasha mu gitabo rwanya bashobora kuganira ku gitabo ubu narakijije story. Niyo mpamvu uyu mwanya ndi hano uko natanguye ijambo rivuga ngo umwe wese avuge n'ibyo afise. Jewe rero bijya byose cyagiye dupinze bijya naritamuye ahubwo igihe yari nzira kugira ngo ibyo jewe nabo twakora bishobore kuja ku mugaragaro. Ariko uyu mwanya nibyo ndakuzaniye nje kugira ngo ndabigusubize za bindi z'amapuro z'iparasera z'amapuro za etaje nako imodoka nayisize hajya byose akiye. yoga ugaga ubiseye byose byose nukuri vraiment nta kintu na kimwe nigeze ndakwaka muri biki. Jenzo gumana kujya buzima nyine narimbayeho kuko nibwo Imana yabonye ko mbereye kubaho. urakoze cyane Ego cyane. ngira fata kandi nshimiye Imana yo yamukoye kuko bari ahantu hari abantu badasanzwe, hari ahantu aho bifuza basi abantu bambara ikirere gusa ntashobora kubona n'umuntu n'umwe uretse gusa kubona abantu bambaye imyambaro isa n'urwatsi rubisi. Mugabo umunsi nabashitse mu bantu mwese mbonye umutamu wanje kandi wambonye surprise nk'iyi subijwe ivyanje n'ukuri ndashima ikigira kamwe ndashimiye umutamu wanje. Ndazi neza yuko ndamufashe nabi, ndazi neza yuko naragereye kure ku buryo bw'uko nazi no kumutima mura mugabo wewe yamubije ku mutima gushikaho anyigura kugira ngo jemwe mvuye mu gashi akabise n'imvu zidasanzwe kajwe n'Imana yiwe gushikaho jemwe muri Kongo abo farije muri Kongo kuza na bara Nikoi bariranga. Yes, Frank nawe ndagushimira nukuri murakoze kandi nikoze umubare nukuri namwe mwarakoze cyane kuko iyo aje amasengesho yanyu wowe hafi umudamu wanje ibimimba bibaye nagira mbwire umuntu wese ingoma none tugaturata nagira mbwire umuntu wese atabunga n'ibyo afise, umuntu wese agenda mu ngeso nk'izo twagiriyemo Enda gutigira kwandikwa no kugira ngo mugaragare n'abandi Imana izobagaragaza.